Kwakuyi-28 zaJuni siyophuza lapha eMidrand. Kuthiwa kuneclub emanager ngazi kunjani. Umama bengamtshelanga vele mina ukuthi ngihamba ngoba ngiyazi bengiyavuma. Masifika-ke iclub nje enkulu nje enhle. Kodwa khona abantu abanqune yabo angazi ama-strip. Okay. Masifika laphayana-ke safica vele sekhona ugayi phambili. Abawu-2 angibazi nokuthi ubani labo-ke. Bafika bathi basibuza siphuzani. Sasho-ke bathi ngutshwala bafana saphuza-ke thina. Amtshela ngathi mina asiphuthume etoilet yabo. Khona abantu abangaphakathi etoilet. Bayakhuluma labantu labo ukuthi khona igazi elisha ngazi masifika endlini shuthi labafana laba vele nje ngesingabo bona bayitshela ukuthi lo isidudla esami then lo wena wakho yabo. Sebethembisene ukuthi lo uzolana nalo lo uzolana nalo. Ngimtshela lo ngithi wena woza la ngibize lo mngane wami ngithi ababona la fana benzani athi benzani ngithi buka bayibathroom bayokhuluma abafana asibalandile silele ukuthi bathini ngisukume mina ngihamba ngolalela abafana lo mfana lo utshela lona ukuthi aswadidela amantombazane lawo. 3, 2, 1 and action time it. Sanibonani Dumelang everybody and welcome back to Soweto Podcast. Y'all know already, it's your girl Tamiko Kaswa back again with another bang bang. And today, it's her Mona Chubby honey. Hello chummy. But before we get into that, don't forget to like, share, subscribe and comment down below and also become a member. I can let you guys keep on the positive comments. That's any negative, but the positive feeling, guys. Let's not judge other girls. Get stories about but how about killing out of their own hearts? I guess. Guys. Hallelujah, amen. Show me again. Hello. Can you please introduce yourself? Usitshela ukuthi wena ubani usukaphi umuntu onjani? No, igama mina enhle wakho manje uhlala la eJozi. Isipiti. Udaba lami kanje shuthi nginomngani igama lakho Amahle. Sihlala sonke ngapha vele. Saswe eCrossdorp sihlala ngapha ngenxa yerent. So masifika ngapha ke shuthi uma mina owamama ba unomthetho kakhulu yabo akusiyena umuntu othanda ukuthi ngiphume ngiphuze yabo. So nje mina ngiyamthanda umnanda ngiyabudla yabo. So ke wacela ukuthi sicela sihambe siyophuza. Kwakuyi-28 zaJuni siyophuza lapha eMidrand. Kuthiwa kuneclub emanager ngazi kunjani. Ngangafuni ukuhamba bo nje ngishiwa umuntu like nginokushiwa igazi. So ngavuma ukuthi ayikho inkinga singahamba. Like very sijwayele ukuhamba lezi zinto lezi. Nako Santini emaklabini akhona siyahamba kuthiwa kuyabiza kodwa sisile vele siyazi ukuthi yena usuke noplan vele siyaphuza masifika lapha. Ngesihlelo singaphuza bo. Masifika ke sahamba ke lapha umama bengamtshelanga vele mina ukuthi ngihamba ngoba ngiyazi bengiyavuma. Sayithathela nje umthetho sayihambela. Masifika ke iclub nje enkulu nje enhle. Kodwa khona abantu abanqune yabo angazi ama-strip. Okay. Masifika laphayana-ke safica vele sekhona ugayi phambili. Abawu-2 angibazi nokuthi ubani labo-ke. Bafika bathi basibuza siphuzani. Sasho-ke bathi ngutshwala bafana saphuza-ke thina. Saphuza. Lokhu mina vele mase ngingenile utshwala kimi like ngiphuthume etoilet ngumuntu obabhizi netoilet. Ngamtshela ngathi mina asiphuthume etoilet yabo. Because kunontombazane besinikezela inyiso ngazi noma beyitshela ukuthi sizothatha amadoda awo noma ngenzalani besinika nje inyiso lapha nami nje benga-understand ngizalani. Masifika ke etoilet ke ugeli oqala masingena etoilet ke sichama bese ngiyamtshela mina kanti sobuyela emumva nini athi ayikhululeka bazosubhela abafana masifuna ukuhamba relax kusase early isikhathi kwako-11. Hayi sibuyele ke so dansa angidansi ke mina vele ngumuntu nje ohlezi ehleli kanje nje ungibona nawe. Hawu siphuze ke hawu masuka futhi kwasibuyisa etoilet khona abantu abangaphakathi etoilet. Bayakhuluma abantu laba ama-toilet akhona akanje like kuyazwakala ukuthi khona umuntu ngapha. Bayakhuluma labantu laba ukuthi khona igazi elisha ngazi yabo amantombazane kodwa bakhuluma ngathi uyambona nawe umuntu okhuluma ngawo. Inkinga ukuthi vele ngeke ngikwazi ukuthi ngisuke ngapha ngiyangapha mina ngumuntu odlami angithandi nje ukusukela. So ngimtshela lo girl lo ngithi uyazi ukukhulunywa ngathi ngapha. Athi hayi baningi amantombazane afikile lana hlezi iphithizela yabo. So relax hawo yindaba uyabhora ngithi nayi. Okay angifuni like kuba off kuye yabo. Sibuyele ngaphakathi ke sophuza. Hayi emva kwalokho nje kushintshe ke lapha eklabini. Anje sekumungu ngabona nje ngisho ukuthi uthenga ubhiyo uhamba nomfana ungikhona umuntu oqhuzulayo nje kanje. Bese ngiyamtshela ukugena ukuthi asahambe ndoda ngisafuna uba la ngishintshe ebusweni ngiyambona phela xa siyadlala la. Athi kimi hayi
asambeni nabo labafana laba bathi abafana asambeni sendlini yethu sofehlele khona kuneheat okufudumele siphuzeni khona then mase nifuna ukuhamba thina sombholithela inkingi hayi ngikhululeke ngithi asambeni singanemotweni nabafana sihambe masifika endlini shuthi labafana laba vele nje ngesingabo bona bayitshelile ukuthi lo isidudla esami then lo wena wakho yebo sebethembisene ukuthi lo uzolana lo uzolana lo masifika ke laphayana ke hayi ngene emakamereni mina ngitsho ukuzohlala edining kungene emakamereni thwahlaleni khona busha utshwala thenga utshwala bese ngithi mina ngilambile manje sengifuna ukudla athi lo othe shuthi lo bese imakile utho wami athi kimi ufuna ukudlana ngithi mina noma yini engaqhamuka ngizoyidla ngilambile noma ngibholitheleni ngedlini wansi athi lona hayi kahle sokubizela isithuthuthu hawu ngihlaleke nangempela ke bethi bazobiza isithuthuthu lo asayinelele ukuthi akaphume befuna ukukhuluma eminyango ngiyababona lapha besayina lo umngane wami usedakiwe wabona ngiyambona ukuthi usephethwe ubuthongo ngimtshelele ngithi wena woza la ngibize lo mngane wami ngithi ababona lapha benzani athi benzani ngithi buka bayibathroom bayokhuluma abafana asibalandile silele ukuthi bathini athi lo hayi wena uhlezi njalo nje ukhuluma into ezinganasidingo yindaba ungakhuluma into yebo enza isense njalo angisafuna ukuhamba nawe wena ngibona ukuthi yabona lo yasanganela ngisukume mina ngihamba ngolalela abafana lo mfana lona utshela lona ukuthi aswadidela amantombazane lawo sawadidela wena uzobuya isiphukuphuku asho lona ukuthi mina vele ngifuna isidudla lesi asho lona kushiwo mina isidudla athi lona ufuna islender shoot ngoba phela mina vele ngiyisidudla lo nganyana ngomzimba engihamba nayo hawu hayi abafana mabephuma lapha bazenza bahlike aba right shuthi kahle sesiplan ukuthi la solala bo ifike isithuthuthu mase kanjalo kunokho eminyango athi umfana kimi ngivulele lo muntu lo mangithi ngiyafika nje ngizothi ubhudi ngoba akamdalanga athi lo bhudi lona ukuthiwa akazo deliver uphethe amabhokisi amabili ngithi mina hey khona bese ethi lo bhudi lona lo mfana lo athi ufuna cash noma ufuna sikunikeze ngekhadi athi lo bhudi lona noma yini anginizwe cash lo mangifeke lo bhudi lo ngithi kuye ngicela ungisize athi lo bhudi lo ngani ngithi mina ngicela ungakwazi ukuthi ungithathe ungibeka ayekho police station la eduzane athi lo bhudi lona sisi mina ngizowenza umsebenzi wami la angizelanga nje indaba zeni zofeba bo ngimtshele ngithi ngami seplakile phela ngisibindi bangiphuzile ngimtshele ngithi ngiyacela Nkosi yami athi lo bhudi lona ufuna ukwenzani ngithi mina labo bhudi laba bafuna usilela ngenkani manje ngibona ukuthi ngimana umsephuzile ungakwazi mhlawumbe noma usisize sithola amaphoyisa sikwazi ukuthi siphume la athi lo bhudi lona njengamanje ngizophuma mina ngime ngaphandle wena uzongilandela uzophuma wathi umuntu etoilet then uzongithola lapha ezantsi hawu hayi nampela ngingene ngithatha amabhokisi abe phezulu ayisekho inhliziyo nje akusavumi nje lutho ukuthi ngibe khona nje ayikho nje like nje angisafuni uba lapha ngiyabona phela ukuthi la umuntu uzodleka ngendlela angayibonanga so ayihlale nomngane wami ngiyambona lona ukuthi kancane ufuna ukulala and lo ulokhethi kulona asambe solala shuthi nami ngizohamba nami ngolala nalo so ngibatshela ngithi mina ngicela uye toilet athi lona hayi khululeka athi yini indaba ngathi ufuna ukubaleka ngitshela ukuthi hayi khululeka wena sipholile la ngifuna nje ukuqhama mina ngiyabuya athi lona okay befuna ungiphelezela la mfana lona kodwa ngingamtshela ukuthi khululeka ngimdala ngiyabuya khululeka hamba manga leso sikhathi mangiphuma ngithi uthi baba akasekho ngithukile enhlizweni ngokuthi mathola bafuna ukuthi bayazivalela lana sothi somemeza bakusabele ba mangiphuma nanko sami lo bhudi lo usekhona umile and isaduma nalo muntu yakhona yini isithuthuthu hayi ngiye kuye athi lo bhudi lona uzongena ngapha ngemuva kimi ngizokhamba ngoqopha epolice station ngithi mina ngemuva athi sisi anginasikhathi mina la uyangena noma wenze njani ngabona ukuthi shuthi kahle kahle mangena la ngiyamjikela shuthi lo umngane wakho ngabona ukuthi ngibona ngiyamjikela ngoba phela into engizoyenza nami akafuni ukuthi sambe shuthi yena unezizathu sokuba la akangitshelanga mina izathu ukuthi angilethe so mina ngizongena enkingeni endlini so ngcono mina ngimshiye ngizozama plan ukuphambili ukuthi ngizama ukuthi ngenze kanjani ngingene ngemuva ngishawa umoya ke isithuthuthu ngibheke khona azi ngingayikhomba ngisho indawo yakhona because ngina video phone yami mase fika lapha ke police station angaze nje wabona kunamaphoyisa ke kubhizi abantu ababoshiwe abantu abanjani yabo babophisana sifike lapha masifika athi lo bhudi nona uzosala lana usuyoqhazela lana isitori sakho ukuthi kwenzakalani mhlambe bengakusiza ukuthi bekulandisa umngane wakho emuva ngisike lapha ke shuthi vele ke shuthi kwakhona abantu bebhizi kade belo shuthi ngendlela yabo so mina ngilinde ulayini uzofika kumina
Ngahlala-ke laphaya ngalinda mangithi ikhathayi ziyahamba. Hhayi, angene omunye usisi emva kwalowo sisi ngingene mina. Mase yabuza la silwana ukuthi wena ngoba udakiwe singakusiza ngani? Sibafuna abantu abadakiwe la. Thina senza umsebenzi wethu la. Cause ninicala nakuphika ngakusasa. Ngitshela ngithi nginenkinga. Umngane wami useli lapha emuva. Ngiyayazi indlu inkinga manje angazi ngihambe kanjani but uma ngathiwa ngithatha i-address ule angithi lo uBill ubize lo weDeponess. Shuthi phela umtshelile i-address ukuthi kuphi. Ngingakwazi ukuthi ngineze lo address leyo ngikwazi ukuthi nginikeze lo amaphoyisa ukuze ezokwazi ukuthi ngihambise kuleyo ndlu because ngingakwazi ukuyikhomba inkinga ngazi ukuthi kukuphi ngoba nambe sengiphuzile. Athi amaphoyisa-ke umngane wami ubani ngichaze sonke isitori ukuthi kwenzakaleni-ke mase kuthiwa uphi lo ngilethile. Ngibachazela ukuthi uqeda phuma manje emnyango wePeter. Hhayi aphume amaphoyisa-ke akhulume nalo bhuti lona shuthi aneze address ukuthi yena la ngithathe khona ila. So akazi ukuthi ucela ungafakwa cause noyenza umsebenzi wakhe. Ngingene emotweni nakhona ngingeniswa ngemuva evenini angingeniswa ngaphambili. Ngingene evenini sihambe-ke angazi mina ngikwazi ukukhomba ngithiwa ngizokhomba umuzi kuphela ngidakiwe nami. Masifika laphana athi ngivulelwe ngemuva kuthiwa ikhona yini la ngisho mina ngithi ikhona la kuthiwa asingeneni. Masingena umnyango usuvaliwe yabo. Uvaliwe umnyango and ngiyeza ukuthi labantu khona abayenza lapha ngoba ugeli lapha yabona shuthi angazi uma yakhala noma wenza nabo. Ngibathela ngithi yila ngaphakathi khona la ukhona la ngaphakathi inga ikumze ngikhombisa lona lingale phezulu ngase toilet. Ayi beknokhi ukuthi uphendule benokhe ukuthi uphendule kuthiwa sisi senze njani fone umngane wakho sifone lutho uphendule ifoni akhuphuke ngapha anthi izindlu kanje zomakhelwane shuthi akhuphuke ngapha ezewindini afika nokho amaphoyisa avela umfana ngewindow shuthi uvela usenqunu isinenhla asimbonisi ngezansi athi kimi mfunani mina ngingaveli ngoba bengisaba ngitshela ukuthi mhlawumbe uzosimayibona mina angabe ukuvula. Athi amaphoyisa khona umuntu esimfunayo la sivulele yona ndoda. Ngihamba nomunye iphoyisa yakhona umnyusisi nje isilenda nomunye ubaba bawu2. Ngayavula amaphoyisa. Masifika nje simthola umngane wami shuthi usele kanje nemlenze kanje yabo. Usele kanje kodwa ulele uthe ikhanda yabo. Neweave besimstolile iphumile kancane. Mase bayambuza ukuthi wena mfana wenzani? Asho ukuthi intombi yakhe le. Mase ngiyamtshela ukuthi mina hayibo ngiyamazi mina lo muntu lo. Ngifike naye la. Ayi mfana alwe kumfana asho ukuthi lutho akasaza angazi nami ukuthi ngubani abona umfana uyalwa manje ulosamaphoyisa shuthi yabona phela ukuthi bazomkhucela into abesayenza athi amaphoyisa hey baba siyahamba la kuthathwe yena ke lomfana lo kuthathwe naye umngane wami lo beshiya khona futhi lapha eMidrand mase ngithi mina kuye lo mfana lona cela sinikeze imali ukuthi sikwazi ukuthi sibuyele emuva cela asafuna ukukhuluma nathi ke lapha yana kumfana usesele netrunk ke lapha ukhala amakhasi athi amaphoyisa kuthina ngcono asilalela sizama ukufuna abazali bethu bezosilanda khona la cause sebusuku awekho amateksi so nje ayikho indlela abangasiza ngayo sahlala angilanda leya ngisayikhumbula namanje sahlala lapha yana kwaze kwasha u5 notshwala sephele egazini kwaphoqa ukuthi sibuyele emuva ke masifika le hayi mina ngaba nenkinga kakhulu nabazali bami ngoba namanje ngisahlali nabo ngaba nenkinga kakhulu nje umama nje wangixosha nje kimi wathi nje asangidingi vele kade ngihlupha ngishuthi wathi kimi asangidingi ngcono ngiphume ngiyibone ukuthi ngihlalaphi so kwaphoqa ukuthi ngiphume ngaye ngenxa yalomazane lo so ngakho ngichazela isitori ukuthi angalaseni noma ukuthi sipokile lesengasibona lapha toilet ngoba kwakumuntu sazothi masibona toilet kanje simbone ukuthi nanga umuntu uyachama kodwa kungani lo muntu lo masiya kanje yabo masimadlula kanje toilet ethula masibuya singena toilet uyakhuluma bo so into enga-understand ukuthi ngizothi yisi isipoki noma zilwane zakhona laphayana understand ukuthi ngizothi yini lento leya Kuphi la kabumfana? Ngisho la sasiphuza khona eMidrand angazi ukuthi isipokini angazi ukuthi isipokini ngoba phela masiphuma angithi kunomsini but mase toilet uyakwazi ukuthi nikhuluma kuze umuntu umuze kodwa mase singaphakathi toilet siyamuza umuntu ngaloko ukuthi uyakhuluma bawu2 bayakhuluma nje bakhulumela phansi kodwa bayazwakala ngakuthini kodwa mawuphuma ngaphandle usuthi uyadlula awukwazi umuzo lo muntu evula umnyango asimzwanga lo muntu evula umnyango ethi bayaphuma ngikazi ngizwe ukuthi bayagqoka toilet la flash kodwa mase sibuyela ngaphakathi lo muntu usakhuluma namanje and amathutha khona mabili ayazwakala nje umnyango nje omncanyana like ungakwazi ukuthi usuke umume ngalo ubuke ngapha kodwa mawudlula futhi akuzwakali so ngakho ngithi understand ukuthi kwakuyini la
So nje ngaxoshwa ekhaya-ke lapho kumama ngixosha-ke akafuni ungizwa nje isitori sakhona akafuni ungilalela. Akafuni so angazi ukuthi ngizothi kanjani lena. Ukuthi because naye umngani wami lo usekhona namanje even amavidiyo ngingayifuna yami. Size siphuza le. Ngisho abafana sesiphuza nabo evidweni ngicabanga ukuthi bayavela kancane sesiphuza nabo. Mhlawumbe basifuna usilelela vele ukuthi utshwala babo bese siphuza. Because bathi babuthenga impela utshwala phela baze bathenga ngisho ibhotile le ikotini bathenga saphuza-ke lapha so. Yeah, i-relationship yenu. Akuhambi sethi nje le ndaba leya uthi mina ngangifuna umthengisa yabo. Uthi mina ngifuna ukumthengisa shuthi indlela akavika ngayo ebazalini bakhe ngami. Ngoba phela uye wangithatha. Mara yena mase efikile ekhaya kubo maye efika ekhaya kubo bathi sahlukana mase sibuya. Saba sathola ama-taxi sahlukana mina naye. So maye efika phela ngangibhalela ngithi sidangangenza ngalutho. Ngathi mangibuza-ke kulaba abazana naye ukuthi akwenzakala nomngani wenu bathi hawu uthi wena ufuna umthengisa wase wacishe walalwa laphayana ngenxa yakho yabo. Ngavitela ngabona lapho ngaphuma lapho-ke kuye. Namanje usekhona nje la. Ingoba nje asabonani zonke nje sekuhlukene nangokuthi angisafuni nje ukuthi uzohlanganisa naye ngoba manje angazi ngizolindelana emva kwalokho yabo. Ukuthi usengakhuluma athini ngami. So ngavitela ngathi ngcono sidlulisa isitori sami kuyo le podcast ukuthi umnganami into ayenzeki ngiyo le ayenzile. So ufila kanjani ngaleyo ndaba? Usafila betrayed? Or ufila ngathi nawe usifakile entweni ngoba phela this year le so ngiphatha kabi ukuthi ukube mhlawumbe nami-ke ngatholakala mhlawumbe ukudlwenguleka laphayana ngangizothini mina laphayana. Uma nje ngixabene nomama mina ngizwani nomama ngisahlala nomama ngenxa yayo le ndaba le mhlawumbe ukuba ngihambanga ngaya laphayana mhlawumbe ngabe angixoshanga umama because vele le nto besiyenza kakhulu yabo besiphuza sithanda ubumnandi sithanda utshwala kodwa into like umqondo mase ngibuyisa ukuthi shuthi lo muntu lona kade sayiqala into le shuthi umama uyabala shuthi ngenhliziyo ukuthi uyayenza wagcina sekhathala-ke yena wangixosha because ngathi mangifika nje mina yonke into yami nje umthwalo wami isuitcase lami nani kwakusekulapha emnyango kwathiwa phuma uyibone yabo. So namanje ngiyancenga hawa akuncengeki. ngitshela khona ukuthi vele sengimdala so angiphume nami ngiyibone. Lapho-ke lo mngane lo kade nginaye vele nje akasekho. Ekade sihamba naye ko-Sandton. Ngiyabona ihlobo ephuziswayo nathi sasisho ukuthi nathi besiyilo nhlobo ngoba nathi besiphuziswa kanjalo-ke thina. Besihamba kanjalo siphuza utshwala sithengele utshwala nani. Shuthi nje this time nje sigejile-ke shuthi ngoba mina bengithi ngihamba nomngani. Bengazi ukuthi shuthi uyangithengisa kule game. Yo, askisi cho. Imphatha kabi nje. Yo, askisi. Manje yini i-advice ongayinikeza abantomazana abathanda abangani so ukuthi Chomi asiye kuphi siyophuza nanoma singenamali? Bazobona nami ngingabona. Babona nje laba baqhubela abangani nje la into yokuphuza amadoda. Bazobona-ke bona ukuthi into enjani because akusizi uyazi ukuhamba ukuba nomngani ongenangqondo. Anangqondo la ngani la. Because nihlehlana shuthi siwabila sinengqondo ngoba sihlehlana ngento eyodwa. Kwamele mina maye ngitshela ukuthi asihambe sophuza nginqabi phela. Shuthi nami ngavuma. So nje ukuba nomngani othanda utshwala, othanda ubumnandi, othanda ukuthi nophuza abantu. Akukho right. Akukho right angikuhamba nami. So nje ngcono uma uzoyiphuzela ngemali yakho wazi ukuthi ngisho support ubuyele emuva ngemali yakho. Akekho umuntu ozokulandelela. Ngibonga nje ngoba vele asiphuzanga imali yama-Nigeria. Kube silapho sasiphuza laphayana sabona ama-Nigeria mhlawumbe athi athosele utshwala. Shuthi impela nje ngaba hayi indaba yethu ayisekho. So labantu benihambe nabo abomkhaya? Abona bomkhaya labaya. Abantu nje nathi ashuthi aye no-connection wami yena ukuthi vele khululekani ngiza nobani wasanhlapha wasendisithombe ukuthi nangu umuntu engiza naye kwathiwa hayi wozani. Bekungani kamngani? Ngicanga kanjalo ngoba vele lantu bayazana ngisho bekhuluma nje ukubona ukuthi bayazana. Uvele umuntu umfica kanjani phambili? Uma umfica phambili athi nje kuthengela utshwala. Shuthi lantu bayazana vele kwaba into enkulumo yabo ngingazange ngingekho. Kodwa ngoba thina sathi masifika nje yiyo into abayenza basithengela utshwala-ke sayaphuza. Okay, so usolelani kule nto le? Yini into oyisala kakhulu? Phela manje ngiyasokola manje phela angisahlali nomama. Angisahlali nomama. Angisoli ngaleyo ndlela leyo. Kuya manje angazi noma naye umngane lo
bamlala yini noma kwenzakalani ngayo yabo. But mina inhliziyo yami ibuhlungu ngoba phela manje umama akangifuna la ngihamba khona. Ngisho kwenzakala into kimi ngisho noma kuthiwa ngishawa umuntu izolo. Ngafika ngamtshela akasafuni ukuzwa lutho kimi ukuthi anganaqiniso. Yabo. Inhliziyo yami nje ibuhlungu yinto ebuhlungu leyo ukuthi wangithatha endlini wangiletha lapha. Ngcono kodwa kwenzakalanga lutho kimi ngoNkulunkulu wakwenzakanga lutho kimi. Ngcono mhlawumbe nawe wathola ukuhlabeka ngendlela yakhe. Hlangani kimi. Kodwa inhliziyo yami ibuhlungu ukuthi nje lento eyenzeka. Yini into ongathanda ukuyitshela uma wakho in case uzobukela le episode? Ngisho ukuthi nje ngiyaxolisa. Ngiyafuna futhi ukuthi akukholwe lokho ukuthi ngangeke mina ngilokhuzana ngihambe kube kangazi ukuthi mhlawumbe sidibane nesimo sikanje. Ngiyafuna vele ukuthi sengishintshile angisayenzi le nto ade ngiyenza ukuthi ngihambe ngiyophuza nani. Ngizama umkhombisa phela ukuthi ngiyayisola ngakho konke. So manje yena ngathi akakuzwa konke lokho nje. So ngiyacela nje ukuthi azame ukuthi akubone lokho ukuthi ngiyaxolisa. Azame ukuthi angamukele kabusha futhi. So awusagroove awusaphumi so change yonke into. Phela ngiyagroove. Kodwa nje ngiyaphuza phela kodwa ngiphuza imali abafana manje. Ngiphuza imali yami akusahambile izindlela le. Engasile sengiphuza khona la eroundini. Lapha koMaimani phela lapho. Angisayi ukuthi ngophuza la ngizobona khona ukuthi ngizoba nenkinga ngeke ngikwazi ukuthi ngifinyelele endlini. But isifiso sami ukuthi ngikwazi ukuthi ngibuyele endlini kuyimama siphinde ngihlale naye umama. Because indaba impilo okuyimela ayikho lula. Ayikho lula. Ungasebenzi futhi ngcono ube mhlawumbe ukhona ngabe uyangisiza ngoba njengoba kade ngisiza nje sekuqaleni. Ngibungela isitori sakho Junior, at least brave enough ukuthi ungazibona ukuthi hayi la akusimpilo engifuna ukuyiphila le. Ngiyophuza abafana. I-dangerous phela le impilo le. Yo, masikisithuma. And then i-advice ungayinikeza ama-2000 ngoba vele baphila kanjalo i-lifestyle yamanje. Baye ukudla amadoda, abaye ukuphuza imali nje. Umuntu uma efuna ukuthenga utshwala nje, ngathi ngabonga lobo utshwala lobo ngoba bazibuza nani. Ngcono nje umuntu aphuza imali yakhe. Noma engenayo imali ke akayihlalele endlini ngoba manje angekwazi ukuthi nje uphuza imali lena ulindele ini. Sebeyaqukulana abantu manje bokulala entana. Bese kube ngathi wena umsukelile uwena vele uyifakile lapho wazi kahle ukuthi lo muntu masumkhuza imali yakhe uzokulandelela. Okay guys, y'all heard it. Dlala ngkhona abana babani. So ama-signs ongane usile wabona kanjani? Okay. Uyabona lapho mina usile. Akabonakali vele. Hayi mina lona ngiyambona nje loya nengqondo leyo hayi loya understand. Lona nje usile nje uyambona nje loya ngasumona nje uyambona ukuthi lo clever lo umclever omdala. Futhi nje wayechaphazela mina phela nami isithuthi ngesiphukuphuku mina. Ngoba phela uyabonakala umuntu ohleze ufuna nophuza. Hayi ngeke phela. Nami ngangishela khona phela ngisongini. Lapho futhi utshwala. Ngaya ke phela wabiye utshwala. Ngiyobheke. Wabiyeka wena? Ngiyabiyeka. Wena wabiyeka? Usubona kahle etafuleni never. Ngaphuza. Inkinga manje kuba sesitheleni mawubaleka bahlaniphile abafana manje. Bafuna ukuphuza imali. Basafuna. So yeah. Yo guys, don't know Washimani. Have your own money because you're gonna have to pay one way or the other. You could create a story today, so know today. Guys, don't forget to like, share, subscribe, and comment down below. In case you've been through such a similar situation, graduate on the comments down below. Guys, I'll see you again next week. Peace out.